Hej. Looks Det like he's her gone for er good mig mission. igen. But I don't think we should stick Gaming our from head to see if Denmark. he comes back. The Ja. closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith. Surely that'll be Taget. It's probably Skyrim her. I sprang derover der. Good luck. Jeg er en I ork. wouldn't have made it without your help today. Og jeg hedder... Nå jo, jeg har Sky indført det. Jeg hedder... Det kan du se her. Jeg hedder The Gaming from Denmark. Så, ja. Og jeg har Heartfire, Dragonborn og Downguard. Alle tre baserende. Plus jeg også har andre mods på, som Billions, CD og lidt. Alt det, man skal I se en af. Ja, ja. Så har vi ja for i dag. Bedste jeg ikke nogensinde. Flytte top her. Top dræbermaskine. Skal vi skal til den der. Der er ikke mange går andre til mange spring på tingene. Men ja. Den tager jeg, fordi jeg er warrior. Jeg kan tøve håndstyle, det er min style. Kommer også skal bare lave World of Warcraft og Minecraft. De to kommer til at købe mange af dem, rigtig mange. Jamen jeg er meget ked af med CSGO, det kan jeg ikke optage flere af. Ja. Jeg er rigtig meget ked af det. Jeg tror, hvis I spørger kommentaren hvorfor jeg ikke optager CSGO, så skriv i kommentaren, og så kan jeg nok lave en video hvorfor. Og jo, et lille tip, hvis I kender den, så et lille træk, man kan finde inde i den der helgen ting der. Man kommer til den der tønder derhen i den der rum, hvor det tror jeg. Hvis du går i hjørnet, en bag nogle kasser der er sådan en diamond necklace, gold necklace. Bare så jeg ved det. Det var en jeg fandt på YouTube, bare søg på det så. Every day we get visitors in River looking to protect yourself or deal some damage. Jeg lukker for, jeg kan sælge noget ingenting. Så ser vi her, og så kan vi sådan her. Den der skal jeg på jo. Sådan. Så. Jeg kan lige vise jer nu, og det her nu har jeg tændt på mig selv jo. Den der guld necklace, det blev 1000. Det er ikke mig, der kender den nemlig. Favoritter. All right then. What? Hadvar? How do you know him? Did he? That doesn't sound like my nephew at all. What? That explains what I saw earlier. Flying down the valley from the south. I was hoping I was wrong about what I thought it was. A drag. The Jarl. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers. Like I say, I'm glad to help in any way I can. Help yourself to whatever you need. Within reason. Så ser du ringe så dag. Og tage maden. Og det tager på det. Until next time. Hvis jeg kan tage det her. Og så bruger jeg det jeg har nu. Så kan jeg gøre sådan her. Og så når jeg den her. The beast blood gives you enchanted possibility. Sådan tænker jeg på. Jeg skal bruge en human heart. Sådan der.
Så tager Ironheart frem. Så critter jeg lige den her. Så. Men bare, hvis I var jer, så vil jeg gøre det i starten, fordi det er en stor hjælp. Så kan jeg bytte den ud nu med mit Iron Armor. Take what you need, my friend. Within the finest weapons and armor. Så gør jeg min igen, og så gør jeg hen, og så lærer den der. Aye. Så kan Iron Boots. Iron Grumps. Må jeg kunne hjælpe nu? Det var smart tænkt, hva'? Boots. Godt. Det kunne jeg så også May the sælge. gods watch over your battles, Brett. Looking to protect yourself or deal some damage. Men jeg vil køre alle main missions. Så vi vender lige 4 timer. Jeg kører rent med main missions. Day. Uncle Halvor, hello. Hadvar. Thank Talos. Friend, Clean. Det var 13 timer. me about. Okay. Come on inside. Sigrid will get you something to eat. Det var plejer at være sådan noget her. What? What is it now, Mother? Nobody believes me, but as big as the mountain and black as night. Nå. Jo, jeg tror, jeg vil sige klip. Eller. Så skal nok lade mig se. Sekunder. Skal jeg lige se noget, hvor det er. Jeg kommer til at stå lidt stille, fordi det er et eller andet, jeg skal se. Tjekke, hvor det er. Sådan der. Jeg vil klippe nu, og så mødes vi igen, når jeg kommer ind til selve stedet. Nej, fuck det. Vi gør vi ikke. Så, ja. Jeg kommer til at gå her derhen af. Hvis I skal have et klip eller noget, så skriv bare ned i beskrivelsen. Jeg skal nok se, hvad I skriver. Beskrivelsen min er ved at komme ind. Tip nummer 2. Dræb kaniner. Grunden til at dræbe kaninerne for kød på det. Ej, det var ikke tip. Men den her så hvis I går one-hand eller alt det var hvad I vil. Så gå herned den her vej her. Følger vejen lige så ved jeg. Ordet mener jeg følger vejen. Så får jeg se hvorfor. Se den der. Dem med peberhul der du dræbe, fordi det er også dem der prøver at dræbe dig. Og så bagefter så vil du fri ham der, men han dør alligevel senere hen af. Så dem der bare sådan her, sneak mode og se til en creature, one-handed. Somebody help. Så tager vi lige healing. Se hvor ham derhen. Yes. You know any true sons and daughters of Skyrim? Tell them to head to Windhelm. No thanks.
Surrounded! Fall back! Jo. Han dør vel også, hvorfor ikke dræbe ham? Der er ingenting på sig, det var der. Så. Og jo. Og tip nummer 4. Dræb den giant, der kommer herind. Bare gør det svært. 1. I Command Companions. 2. Den er companion der. 2. I Diamond Giant, så får I tingene for den. Nu tror jeg faktisk ikke, at noget enten dø. Hvad er I så? Se, nej, nej. You look strong. Come to your... I'm here to help. Mm-hmm. Hvor er den? I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Det er Heartfire. Let's see here. Looks like that's it. You Good to handle go. yourself well. You could make for a decent shield, brother. You handle yourself well. You could make for a decent shield, brother. An outsider, eh? An order of war, and we show up to solve problems. Not for me, the old man. If you go to him, Getting tired of... Lad os lige se, hvad der var. Så jeg vil godt til gå med det. Det går til det der Heartfire, jeg snakkede om. For skud. Avoid your recent assault on a some colossal resist special. No instance in the base. Do I ever... Det giver bare ikke mening til, at det var Heartfire. Det ville gå i den anden lettere form skålbold, Been så... around talking all day. Nope. Sorry. Nå. Nu skal vi se, jeg går til, når der går ikke. Og nej, jeg har ikke ur på noget som helst. Det er bare ren The road makes... Take a look. tinke. Havde jeg den der? Hvor fuck har jeg fået den her fra? Jamen, jeg fik en gratis marriage ring. Sælge alt jeres crap. Så ser jeg bare penge tilbage. Så skal jeg, nej, den køber den sælger ikke til ham der. Den synes jeg ikke skal gøre. Men så lige jeg Imperial Swords. Longbow. Den der. Det er godt. Så. Den. Den der til græn. Sådan der. May your road lead you to warm sand. I wish I could say that. Jeg skriver chatten også, hvis I vil gerne vil have, at jeg skal vise top 10 glitches. Jeg kan næsten alle glitch i Skyrim. Der. Som keys og sådan ting. Som vælger den derop. Der kigger på lige nu. Om kommer indfra, kommer om bagfra. Ja, jeg har haft news. City's closed with the dragons about. Official business only. Fine. It will be keeping an eye on you. They say Helgen got hit by a dragon. One of those horrors comes here. We'll be ready. Dragons I can handle. Bla bla bla, siger det. We'll pay whatever it takes, but we must have more for the Imperial soldiers. Se. Nu kan vi sådan noget af her til, hvor den henne. Stormcloaks, Imperials, Dragons. Ain't no man to me with that. Der. It's Hende. some may call this junk. I call it treasures. Ja. Se der. Så. Wow.
Nej tak. Hvad har hun så? Smithing. You take care of yourself now. Så hende kan jeg tage op. Mister... Oh, thank you. Divines, bless your kind heart. Let me show you the power. I cannot test you. Se, jeg får sådan meget på, så ingen er eller ligeglade at dræbe ham der. Kvinden er virkelig, virkelig irriterende. Så der får man også lige munketøj, så hans skam skal komme over ham. Så han skal være her, og skal han lægges. Sådan der. There's a rift here in Skyrim that can't neither magic nor the passing of time make it right. Evgir Onslaught has come at last. The season unending. War without end. Det vi gør nu, det var lige for at yde ham. You believe those pathetic grey manes still show their face in public? Det er simpelthen fedt nok. Love between our families for generations. Now there is only enmity. Ja, svær i scenen. Det går fandme at sige igennem hans hoved. Ja, men det kan jeg gøre. Så jeg gerne må ham der. Så må jeg skal hvis vi skal beskyttelsen, så skal jeg med det. Så komme ind, så kan jeg vise hvad den hedder. Jeg gad bare sige det. Den hedder Modern Killing the Annoying Man. Kill the Annoying Man. Nej, Killing the Most Annoying Man. Så var ingen valg. Alle var ligeglade faktisk, lige fordi vi hjælper dig for at dræbe. Men ja, vi vil klare main-missionerne. My lord. What's the meaning of this interruption? Jarl Balgruuf is not receiving visitors. Well, that explains why the guards let you in. Who's this then? Come on then. The Jarl will So want to you speak were to you Helgen. personally. You saw this dragon with your own eyes? I should have guessed Ulfric would be mixed up in this. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If that dragon is lurking in the mountains. Provocation. He will assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not. Enough! I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Irileth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service, and I won't forget it. Here, take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps. Come, let's go find Farengar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors of dragons. I think I'm badass. All you ever do is complain about what you want. Father says I'm too young to change the sword. One of the new so I servants? practice with my fists. Remember that I like my meat rare. Oh! Hey! I'm too young to change the sword, so I practice with my fists. Absurd can't be good sweet rolls. Fuck off, you god. Lad os se, hvad bliver fan her, den er by, jeg lover dig. Du bliver død. Den pige, du er død. Farengar,
I think I found someone who can help you with your Ja. project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can... Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. You know, if you've got the aptitude, you should join the Mages College in Winterhold. Okay. Den her til Jarl. Kan du lige til den her for? Skal vi se. Det kunne du så ikke, eller? Stop thief! Den kan du se mig. By the order of the Jarl. Stop right there. Yeah. Ma'am. Now come along with us. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. Pistolen der i to. Till next time. Basket. Jeg skal finde et basket til. Everything. Nå, den ting kan vi også bruge basket-tingene. Father says I'm too young to train with the sword, so I practice with my fists. Skal se, Father virker says den I'm på too dig? young to train with the sword, so I practice with my fists. Den er alt for. Au. It's a fine armor. Good old-fashioned steel. Kom nu. Basket. Den der. Hvad? Du lader sjov med mig, mand. Drop. Ej. Nej. Det går da ikke, det der. Det går da. Så skriver mor til mig. Nej, mor ringte til mig, skulle forkert. Det kan jeg ikke finde. Du har lige haft på, men kan du tage på den? Det prøv igen. Det virker ikke det der. Skal jeg hele. Fuck. Sick. Så tag den ned over dit hoved, mand. Kan du
Ulfric, kom ned der. Så spring op på dit fucking bord, mand. Så skal jeg virkelig bruge så. Hvorfor en folk bliver basket? Okay, kan så. Have the dragons reached to discuss the ongoing hostilities, like the rest of the great warriors? You know, if you've got the aptitude. For satan, Anna! You should join the Mages College in Winterhold. Ved du hvad? Jeg er fandme så sur. Ja. Så finder jeg. Jeg elsker den her nye krone, du får. How can he? You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Smart man. Now come along with us. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. Also pay the fine. Yes, YouTube.